Manipod ka ni Kabsat Conrad sa naapod no anagan tintay idrama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Conrad, dirman ng bihanang. Naglakaak nga gaburido. Basit laba nagumdasan apakariribukak. Kat ison ti paka-estresak iti kastaunay. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ay, anyamat ti kastuyan. Grabe mat ti kastuyan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema knanan. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, si Jekal din ko Di namat paggatasan di doang anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding mau. Una nang, naganak ijagsapa. Hanggang di namat paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema mat ti kastoy. Ay, gagangay na siguro tada mo na ngamin ti aganak di kalding mau. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Mata na aganak talaga. Ang mga numatay dagi anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, hanyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subject di kalding ko na nang. Diyak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumusta di kalding mau, pinaggatas ba't lang di inada? Saan nga rod? Isa pinagmamador kon adag iti anak na. Kaya damay? Kaya't damay? Iso na lang tanagastos ti gumatang iti gatas. Sapay awan kwartakon. Pangalak nga tangay ti igatang ko iti gatas da. Sapay narawot da. Problema mo ti kastoy. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan ka na agproblema, anak kaw? Ay, anak na nang. Ang kasanungatan nga, dumakkel dagiti anak na. Pangipasturak ito nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yung pangipasturak. Ay na, di mo pala problema anday ta. Di pala agdama ti problema No, kasano mapagatas mau dagiti anak ti kalding mau. Baybay ampay la panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang dagitay tarakan ko kalding. Tana uma ako nagtartarakan. Kan awan pagpastura na Sayang, mayat ko Ang awan mat wartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog kan may sa kalakyan. Gatanga mo ni tinala ka pare. Tanong sa bali ti pangilakwak nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo miso. Ay, diyak kayat ti umutang pare. Tay supaya pampanunutak dahi ta. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ano sa mga road at agdiskitar ka pare. Sayang dagi jay. Masikog da pa'y amin. Kat naglaka. Ala, sige. Padasag tagdis kitar, pare. Datang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta. Pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, datang. Kanya, unam ngawan pagpastoram. Ita gumata ka ba na ni tinayunan? Agmulak iti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang iti taraknam. Pautangan da kuno saan? Ibagayo no didak pautangan tapno makadiskitara kay tinaduma. Pagkatang ko iti materialis di dulduling ko kwarta, Conrad. Tapasok katak ti bubong ti kusina. Adun tagtagtag. Alangar, saan? Pare Jaime. Pare! Pare Conrad. Anya nga, agdan na diskitara. Awan pare, nga malay, utang ko. Sigurado ka? Un. Basta di naksingirin na dagos Danag mo na ya pare. Agtulang ta. Nung di ka makabayad, sublik dagiti kalding ko. Sige pare, makamulitan. Alang araw. Mabalin mo ayawid dagiti kalding ko pare. Akalding mo mata. Ay, problema mo ti kastoy.
Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay nga min anangala ka iti kalding no awam mo nakasagana a pagpasturam. Kunak nga rod ngagmulak iti sakatay. Inak pala mangalay iti imulak. Nagmula ka kumapay nga imunaa sa kanangala iti taraknam. Ay. Sapay masikog dagiti akalding. Isakat tiyambay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Taano sampay ti agsakate eh. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kasla glulutoy arimbor di anak tabakag. Kasla nagdakkel marin ti problema nan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayan na matarimaan ti kusina tayo Sano maikat ti siguro na mo bang isunto sa rana. Rasoros to mga desisyon na yung anak mo nga. Saan nga agpampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Mala, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom ba't akas dyan ti ugali na? Pampanuinuyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkay. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Iso nga awawatan ta kumalatan lakay. Sa amo itong nagitikalding mo pare. Wan pare, nagigidanda anak-anak. Sagduduwa ti anak da. Nika, maya ta pare. Surtime ta sagduduwa ti anak da. Lagi tayo na duma. Sagay sana ta anak da pare. Wan pare, ang problema kamat na pangalaki iti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pala kami niti sakate. Ay, problema mo na pare. Kaya kasano, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako pare. Hulugan ko mati pamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Awan pare. Okay. O sige nga ron, labasan ka pa itanay. Inakitaan, nung kasano ti pamayak iti balay nagti tarakan ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanang. Apay, ila ko maun dagiti tarakan mau. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kani pare Jaime. Masapol ka no ahulugak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta. Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inuta ko nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan. Apay kayo nga ila ako madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga ron pagbayad ko. Iso nga ila ko kunan. Kan awan pagpasturan. Naibusan tayo sa kati ijibantay. Awan maipakanan. Orayan pa'y kumado makil lagi tandak na sa mo ila ko. Tapnoan na ko matubaw. Awan mo't nga ron maipakanan, tatang. Iso nga ila ko kit din. Problema lang dahil ta. Tsak kaya ti may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalaki ti ipakan ko. Nasakit ti ulok, tatang. Anya, nagalala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama lang. Basta ila ko kon, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kasla damang problema maun. Nalakong matanda giti tarakan mo apag problemaam. Ada ka di manan parikot mo anak ka. Ada nga rod kamuro dito agong ko na nang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong ko mo. Ada nalimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag ti nagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apagparparikot am Conrad. Basit labanag dayta anak ko. Dakkalabanag para kanya. Tanay, ada planok nga armain. Ngam kastoy matoy agong kon. Damat nagdakkala kamuro na. Kat, maan ano aya? Saan ba't madlaw? Madlaw na nang. Apay, asino ti armam aya anak ko?
Ni Agustina ko mananang. Ay, Juan, nasingpat day dya abalasang. Kaya't ko aparaken ka, anak ko. Asano nga roda maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mountap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito'y kamurok nanang. Inak to arman no in-person day tao. Ada ako nito ayang tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyosak man. Apay nga kastoy. Oh, problema mat ti kastoy. Nene. Naglamisan ti takulap ko. Nyamat kan. Ay na! Ha? Ay, naimbang orasyon, nana. Ay na, mangigkigtot ka mat, Conrad. Apa nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumrak ka. Kwa. Agtuktok ako maitayan, nana. Apagisumat na rumar kayo. Agad sumrak ka, Barok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Ada dita salas. Ala, umay ka. Sumrak ka. Agyamanak nana. Oh, Conrad, si Kamat Gayam. Agtugaw ka Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka. Agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito, pare Jaime? Gagangay ti baro ka pare. Umay sumarong kar iti balasan. Ha? No kasta, agar-aram ka ni Agustina, pare. Napayagan na pare. Di na mula kasyal ni Agustina. Jaklat na mapukawan, di na mlama pare. Siga nga, anya gagarang pare. Ako awan. Umaya ko mga bumulo diti bigao Agustina. Ay, anya abigao, Conrad. Tay dakkel, wano tay baset. Tay dakkel, no ada. Adamat gayam karibal ko kanya Agustina tatan. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko. Gagangay na. Tabalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga adulang talag iti agarim kang kuana. Tambalak si na pintas. Nagagat pa'y kan nasing pa'y abalasan. No ngay mapastedak, di bambanog laang. Talaga akas na ti agarim anak ko. Kas bakan ni nanang mo idian. Adaw, dagiti aram kang kuana. Nagbabaknang na pa ya. Kan nagtataal na. Kas makita ba, barap. Sakti inaya ni nanak mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Amangan no basta din naktumot lang. Pagdamot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari Jaime. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni Jaime ngam siyak. Wala, ngam nabisi mo. Manugal, kan artak. Naimbag no kaya na Agustina ti kasya klase ti lalaki. Si kakatawan bisam, nagagakapain, kan adama ituram. Iso adakal ti laban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime ti aklunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyom. Diyak kayat ti lalaki ana bisyo. Ay na. Pinaragsak na kiti kastaunay Agustina. Agyaman nak ha. Naggasatakmutan. Tak kinayat nak tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas la mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kanday pantalon kong. Nalawlaw matigayadang na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparte. Kanday pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka.
Ay, didak na takatawaan nung makita na di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan aya. Saan man natila pagproblemaam? Bastit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan tibagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yun nga eh. Kasarmin kan Agustina, ngam di makalmut ng taylatag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang, kunak ano mapukaw mutlaan, ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak, marigata na kamagna. Ay, puspon tayo pa ilati ka saryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Ang mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabi ita. Ha? Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, tagid ida tapaylaan. O sige, madamdama bait. Ay, anyamat ti kastoyan. Umuna arabi imi kan Agustina. Ang apaya kastoy nga eh. Ang damat lutag dito sipang kong. Nagsakit na makutay. Mabainak mat ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday tuyan. Maigid-gidan mat ngamin dahi ito alutag mat. Manganan lakay, nakagao kamin kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayutin na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di problema? Awan mat amok ama di nga inaramid ko. Apa yakas day. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo diti balay. Sigud mat apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taadi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang wano ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye am ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na damang gurgura kanyak. Nuguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye am ida ah. Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, madit ti kasto yung mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inak man kasarita ni Insan ko Hildo. Damagag na niya't kinagura na kanyak. Tapaya limabas latan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kit din. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga raw. Ti parikot ita. Kat no mapagadal dan tunga ta ti anak ta. Anyang tunga ta ti masakbayan na. Nasingpet tunga ta adumakal. Amang ano nabisyon tao. Amang ano natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Amom, parparigatan ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmat ngamin malitlikan kagdanag kan nagparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot naman kit di. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante apapananta. Anya ka mo't kan Agustina. Anyat pagkit kita ang kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito kat bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kayat ka atulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Isong agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. O, anya. Naawatam, dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan, bakit? Masapula tumaram dagiti intag na nga agas kan kawan.
Kan surutam amin nga imbaganakan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na ka. No di pinilit nga agpakonsulta ti doktor. Diyak lamon. Kat, kumusta ti Riknam? Kahit nasayat mo't kan bakit? Diyak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman akmanan bakit? Diyak ilibak agrabe tinagdalanak. Diyak impagarop anadanak matgayaman iti ansayati. Kat linablabanak dayta, babaan ti panarabay ti Diyos kanyak, kan syempre babaan ti support ti asawa, kan dagiti dadakkel ko. Agyamyaman ak unay ti Diyos, taimpay na kanyak ti nakasingsing putunay nga asawak. No saan nagapukan ko na, nalabit, nagtultuloy ti kasjay napasarak. Katita nasaya atan tiriknak, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Nang runa itataadan duwang anak mi, iti asawak. Alakastan, ti pagaya mo, Conrad. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, ti sabari man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kani Kabsat Olga saan na pudno anagan tintay drama ita. Dirma ng biyanang, bakit akon nga madapay lasuksukir ko? No apay nasaok ti kasta, ada nga min bisyok ajak maibatan. Banaga pa kaungungtak kadagiti anak ko. Kat makaututang akpayan gapoy ti dayta bisyok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agaway, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawi dak. Papanan nyo manan ayan nana. Hindak agsapol iti pagsayatan balasang ka. Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay nana? Good luck ko nampay sa ko ibaga. Mala, good luck nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makitkitam, di kalatan agtagtagare. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay, uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimbabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Kartaan siguro na dya bakak manan ita. Pala, intakit niya agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tagay. Ada ay akwartam. Ada mo tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kan sanggay sa atinapay mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Mala, mapanta nga rudan. Ay na, talaga naimas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun, hindi mangiliblibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre nak. Ay, wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta naimot no da kwartak. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Gadi sumat, girlfriend. Gayem babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti boyfriend. Boyfriend, gayem alalakay. Aggayem tamad, saan aya? Ewan ba't kit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Ay, katuwan boyfriend. Manong Rufo,
Anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Agawi tol. Narigat mo ti trabaho dito. Okay lang ko maano awan rikrik na. Ngam adamat nga rod timpor na an-anayon ti bagik. Agpaimbag kanto pa'y anaimbag manong. Una, sika ngay matsindi. Anyat planong. Kaya't ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa ak matan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat matlang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro nanan? Nagsaritaan din ka ni Cindy deta. Agnegosyon to ka no ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan. Narikat ti trabaho dito eh. Ang aginanato pa eh. Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta ka ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa 5 mail anak kaw. Sing-singiran na nga rodan. Gamawang pa'y mapagbayad kaw. Anya? Alah, tapawitan da kayo. Ang pang-aasiyo, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may di babaunan tayaw. Sana balay, last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo nana. Api nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka di. Awang mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga mintagpay so kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rud kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunat, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading kaw. Uray siya gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Ano mati napipintas a segunda mano? Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Kaisunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalayng basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak manong. Ni mala Insan Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka mampay iti kwartak anak kaw tanay. Simakit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihil na ti pangipawitan mi iti kwarta nanan. Iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Anda nang i-forward iti ladawan nyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo mitmanan. Sino man tinangibaga? Diyon amuan. Basta kakabagyan tayo. Sana amay sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan nyo. Upat da. Anya? Unay madagita tataon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan biti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpawitak. Ngam ni Hilda ababaulan ti pangipanaganak. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan, mea. Impulong da ka nagiti anak ka. Nalaing na ngagparboy ti Sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak.
Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yo. Ti minalam apan nagsugsugal yo. Jak amo ti paglugarak nana. Tano ibagak tagpay so kadakit anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamuan damot lang iti sa balay. Katsyak mo lang ti tanda. Masol na kita kakabagyan mi Manakibiyang na ngamin. Masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Dagita tricycle ang kaskada jeep. Second-hand pa'y mga raw. Saan na bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal na tao. Guraan na ka nga uray awang maday nga inaramid mo kankwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ti manggurgura kankwana. Nangrong na idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatsam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito balay. Bagas, masapsapul iti kusina kan karga ti ref. Grabe madagi dyan nga anak ko. Sakti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat ngagsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itian niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida. Uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray 5 gasaw, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor, gabi baraw. Ada ka di ibaga. Anya day tanana? Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kahit ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya? Ala, iyag mo nga rudan tan 5,000 baraw. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta kay. Kasano? Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga ron na. Imbagayo dito ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamag. Apay, nalipata mo, nakatulong ka lang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga, tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yo kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adwa saaw. Manakibiyang kalaunay matababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam.
Dagita laang trabahong tisiputam. Manungay tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam kamatan bonaw. Syakla ka na yun ang tagdisdiskitan. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, may kasla saan tanga gayam. Ti agayam, ang tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tagdisdiskitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amin. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mo, bonaw. Walay kato'y girlfriend ko na aya. Sardingan na kaon nga wawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayim tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Amang nga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige. Ngam mo ipaabak ha. Masapul apa nga bagam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures ka nga raw na bakak may. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apa nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batag diskitar iti kwarta bonog. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kang tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan na day talaya, nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati aktulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay, naimbag nga oras mao, pari Karpyaw. Nay, Mari Olga, si Kabagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman pare. Ala, agtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko ma, jay tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan dyan? Maray, saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, mare? Ibo na gijay nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong nagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na tayo idulduling ko a kwarta di mare. Malala, iigmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarat ikan ti kwarta. Iigmaw, taalaan mo ti tricycle iti balay. Alang nga ito balayon ti pangyawatak iti kwarta, mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawa mo, panagtalag mo kanyak. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andaryo ti tricycle da na Olga tata Karpyaw? Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ka. Ipasada ka. Sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga jak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, jak mo Basta noon niya ti saritaan magin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papana ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle ginatang ko nanang. Ayan na.
Ay, anak ko. Agsao kayo ayan nagitimpon darmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Anya? Apeng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaim pakada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldaan niyo. Tayin tayo sa kaunan. Ay, Jay, 5,000 pesos. Jay, tricycle, 3,000 laang. Ulay kayo matan. Tilara aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal yaw, iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na ngaramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsugal yaw nanang. Manipo dita, di kayo rumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay ngay, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kay mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar, no di da kami denggan nga nakyaw. Nasaysayad la pumanaw kami. Agabang kami ti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikaray ka. Agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo nga agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahi ta abisyo yaw. Saanan? Agbalbaliw akon. Jakon agaramid iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Nagbahinak kadagiti anak ko, isong karigatak tinagbalbaliw. Katita balay palengke kan simbaan laangan ti papapanak. Makikarubak matsag paminsan, no daytay maburyungak iti balay mi. Ngam inaklamakin ni istorya kadagiti ko kumare. Sana na nagsubli ja bro dagiti anak ko iso abantay sarado ak kadakwada. Alakastan ti pagayam mo, Olga. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manipod ka ni Kabsat Ilyang. Saan napod no anagan ti intay drama ita. Dirma ng biyanang. Agpada kaming agpenpensyon iti hasawak. Aminaduak. At dalas-lastog, wano palpalang guadming agasawa. At daornong mi iti bangko. Kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay? Mano ka di amin ay tayo ornong taijebang ko? Kay na, Rosito. Dinamag mo man iti kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo alala kayan. Madanagan na ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sapay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo makapadana ka talaga. Iyak maiturturugan panunutan dahi ta. Iso ti pakapuy-puyatak. Kahit, anya nga raw ti pamayan ta nga iti urnong ta kwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun ta nga iti dakil abalay? Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung nga ron ti dakil abalay bakay. Basik kendaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon ti agnaan ti tuy balay ta. Kadamatan babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas si kwartata tadakil turnong ta. Sabagay. Adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito'y lubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala. Nagrigligatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dyan.
Iti santa pa'y ang nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa, tay inted da kwarta ta, edi nagretiro tan, lakay. Huwag nga raw, kit no bilang maibos na yan. Awan problema, taagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Adlang garo, planuan tan, ti panagpatakder ta iti balay ta. Tapno pa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na la ito yan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananuan nyo nga iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay iti kwarta. Imbes nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkag shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya may ngarog mo ti dakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay ti dakil abalay. Kat dudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon niya ti kayat may. Isu ti aramidon may. Kat awan makalapit kada ka may. Kwarta mi mo ti aramadon may. Isu nga awan, ti asido man na makibiyang iti panggedeng may. Ha? Huwag ka raon. Nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na igat? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intan na rulan. Agora ka. Apay adag basit tabag mo ngay. Umanay nga ron dita, ti iruarta akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan akwarta. Intong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikado no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas la gagangay la ti karganan no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po uta kasi nipdot da nga ikubag. So masapol ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No basta, nagpagatang na ng gantatang iti materyales bakay? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontraan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali? Tadamot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Una nga manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay kabagays. Anya kumangay. Aking balay ngay. Adama balay yawn. Kan adama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali balay. Anya? Kaya't may mutapadasan ti agbalay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. Ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn kabagays. Basit nga ron. Kaya mitay dakkel balay kabagays. Ay, ited mo nga ron kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan nasisimlaang ti diding na. Ay, sana kabagays. Tawan pag yan ang dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw ka ba guys? Wan! Amumag nga do ti dingun may.
Kasi awan pag naudanda. May mayap mo lang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawa hanggang tisigaw da balay da. Aniyan, nagswerte ka dagitading wanyaw, dadak ka labalay da kabagays. Ay talaga kasta kabagays. Adamod, babalay dagiti kakaanak ka maun. So dagiti la dingwin main ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya! May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagays. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. May kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagamit ti karpintero. Rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati. Kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 istures la siguro. May maya no 3 istures. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ti may kalaw. Sa bagay. Mabalain. Agam. Ay, umdas nga ta. Ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw ke umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan mabiting ti kwartata. Lalala. Kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ano siya? Kuray itlog ngay na daw. Awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Nalang nga raw. Aginut ta. Tapno makabalay ta. Iti dakal. Lakay. Nakagawa ka. Na, mabisina ko na. Itay pa'y lang urayag di pala ngayab mo kanya abangan. Alas 10 ang itagsapa. Di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat! Kan, panggal daw day tuya na pananganta. Hindi mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, ti may sagal daw. Mamidwa pa'y lang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta, italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay, kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, wala ta, kikay. Rayam nga raw da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkalaw na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kantatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kano day jay. No panganan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikatiki na palangguad da no daduma. Naimbaglakit din na ta saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit yung lakay da. May mayatin di kas jay. Ngamti ibisyo dati kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay, kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imot ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa yung gamin ti pagarkilata ti tricycle. Ornongon ta kidya pang nayaw ni ti may gatang iti materialis lakay.
Ay, siya pa ya daw. Ano pa iti paggastusan, iti maipatpatak. Darabalay ta. Agi na natawan pa bakal. Nabandugak. Nagtugaw na pa ilang araw tita waiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari dakila balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan no malpas ti pagkastusan ta. Uray ako'y tanto manay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samit ti urnong tan. Anya? Kunak man no kunam nga umanay. Kasta nga maing kimbaga ti karpintero. Hindi na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda trabahador. Anya? Ay kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lang malpas dayjay. Babain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kumangarod nga iti kwarta. Umutang ta kadagiti anak ta. Saan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto city balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintero alistahan ti makatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumusta ti balay yun, nanang? Nalpasan? Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel di nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Ta kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaaramid iti balay, nanang. Nangrunan no kasi kadakkel. Talupay mga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay no malpas. Ay, awan problema dita. Di importante ay malpas. Huwag magkidi Sige, tani, aldawan. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay ili Kaapi magmag na kayo ngay. Aglugan kayo Saan? Tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti di dalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide? Ay, kapilitan itan tamok ngagtip-tipid dagi jay. Amok ti style da nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagada lang nga exercise. Nga mamuklatan ngagtip-tipid da lakay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay Ay, wen nga rod Daytoy tupay basit abalay ta ka nagastos. Ado ti nagastos ta dito idi. Dayjay tulakan nakadakdak ka labalayan. Nagitak di balay da. Dandanimot malpasen. Ado pa'y di magatang ijay. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururayag nga ron no bumulod day ti kwarta nga mawamot. Ado siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakit? Adamaning gatanging ta. Tiles ken pang bubida. Sapay na ibusan tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasardeng dapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay saan? Sakayat nga baga ti tao na bitin ti kwarta na. Ipatuloy talat kay. Kit pangalaan ta nga rod nga iti kwarta.
Awanan, naibusan turnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. Sana balay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. When may kindi Nalang aglun ka manin. Bakit? Kamao dyan na nalpas mo't lagan ti balay taro sito. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakilan ti balay na dito lugar tayo. 3 stories ko lang man. Huwag garod. Nagpintas pa'y ti disinyo na. So nalaan ta, tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alam na pagkatin ta pala na gita. Ay saan? Saan? Ipadawatan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay utangin ta madin damamaw ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga, ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagis. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga gasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala. Sana baling arudain. Pasensya kan kabagis. Saan may paya kasapulan ti katulong ita. Ilyag! Woo! Ilyag! Ayan mo! Adak! Dito third floor! Dito si Litra! Abay, ayan mo, ayamay! Adak! Dito yung first floor! Umay ka ba tatay paramit ko kita? May na. Si Kati at nakasapulan na. Di si Kati umay dito third floor. Darasan! Darasan! Masado taklaan nga bumaba. Dayang. Makabanlog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kin sikay nga umuli. Isong araw na masado ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam tinakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwartuta di first floor. Chika, alam ti may sa kudsun ni Jay. Kun tay pungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jay no kaya mau. Hey, bandak mo ita. Mabuti lang no may siya. Dili. Nagbusbusin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan ba'y pagbayad ta. Ay. Unahin ti kastaw. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwartata. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka ma. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Tritangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagan kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kamutan. Di ka muagsaon. Unayon ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka. Agkuti ka. Ay lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang.
Wan na nakaw. Hangam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti pan nakatake na. Uwan nga rod ananang. Ay, mangikabil tayon ton iti kama na ije baba. Tapno saan tayo amarigatan ang mangipanmanan kan kwa na ije ospital no bilang laeng. Ay, uwan nga raw na nakaw. Nangatunay dito'y third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi ije agbusbusi na ije baba nanang? Ay, andama na dagiti umayag singera na kao. Ha? Agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay mutang kami itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kao. Problema at no kasanawa makabayad na kita. Nagruna kita. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasi na, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil na tatasawa, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, digusak kan aminan. Pasaray saan mi matla maus-usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay. Nang runa ita ta inutilen ti asawak. Alakastan, to'y gayam mo no kabsat mo, ilyang. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni kabsat ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, just tagina kada kayo amin. Manipod ka ni kabsat ansing sana pudno anagan tintay idaramay ta. Kastiman ti ko na ni kabsat ansing. Dear manang biyanang, may sa kabalo, at damat kakabsat kong agpada abaak. Da kami atalo ti pagtarayan dayto ngay padramak ken ka akapadasan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Unay matan ti kastoy amasangputan dito'y balay. Nakarugrugate, nakawarwara, kaslawan mo't agigyan dito'y. Pasensya kayo, nanang. Nanay, busy tayo anak kayo. Diyak masamo ti agdalos. Busy kang agbartag. Ay na, awampay servim nga agnana dito'y balay, RJ. Di mo mo't dalusan. Unay ka ni nanang na ya. Di kay kadi akong ulit. Kwarta yung mga kayo din, nanang. Awang kwarta. Diyak pa nga min nagsweldo. Magraraman ka mga agsweldo. Kadi ka magtrab-trabaho. Ay. Uwang nga yaman niya. Nalipat ang istamba gayang. Kunak mga opisina ak nana. Basta agawid ak. Masangputan ka na bartat. Psst. Di kaya agungungin. Tama dahil pintas yun na. Alan kwarta yung mga hindi. Ay na, awang kwartak. Ada, yun wag pimpinsun kayo. Sana pang arak ti pensyon ko. Agtrabaho ka, no kayat mo ti madan iti kwarta. Ay na, kasta kanayon ti aramid ti kabsat ko nanang. Kanayon ngagbartek. Kaslawan nagnanaw DJ balay, ta nakarugrugi mag. Kaslawan tao nga gigyan. Kasano, kajay la agbarbartek ti aramidan ni RJ. Umayak ko maagdalos nga busy akmat. Babasit pa'y ngamin dagiti anak ko. Kan pasaray agisursurak iti natang alakok no kwa. Ay, dahi tangamin ka, ta nagtatangkan ti ulo yu ide. Kunak nga agadal kayo, ngamsadot kayo mga giskwila. Adda kumamot trabaho yu itan akas ka dagiti daduma kakasinsin yaw. Awan nga rod nanang. Ngamanya ngay, adda ditan. Awatek latan at igasat ko.
Uray kumanubak nang mo tinakyasawaam ngam saan mo. Napobre pa'y ngam datao. Kasanungay alumong aw kayo no kasta. Nanang. Gusto nga may nantiwalong anak yaw. Da kayo mo lang ti marigatan. Narigat ti panagbiag itan, lerma. Nay, nagadumo dagita lablaba amon, rimeng. Nay, si ka magaya man ang anseng. Nakabakasyon ka manggaya man. Wena, ang una yan, nagadumo talablaba amon. Ay, wan nga raw da. Ang anusak takababain mo no jak agunay dito'y balay ti ka nakantay makikabalayak laeng dito'y. Wena ang grabe mo't dayta. Nagadu talalabaam. Dua bantay mutan. Pati nga min up kan ulas kas kada kortina di tamanang. Inakas da mo amay. Iso akabilitan alabaak Kan sa nabalay tada mo washing machine. Ay na, narigat latat agaw-gaw. Tanadagsan dagita. Apay, manot isusweldo dakan kaya ka ba guys? Ay, awan manang. Talibre ka nga ron ti panagnaed ko kadakwada. Kan libre ti kanag. Uray man libre amin. Rumbang kumamot aswilduan da ka Unay ka dagita tattaon. Gaputa kasta kalakit kita andan. Gaputa nagbaak ka na balasang. Alilaan da ka malaw na yan. Ay, ayos laang manang. Napigsaak pa'y mga agtrabaho. Ay pumanaw ka dito yan. Taumay ka nagnaad ije balay. Apay. Di kan agsubli ije syudad manang. Saanan? Ipaabang kun ije balay may ije syudad. Dito yan probinsya ti pagnadak. Ta fresh ti angin ditoy. Ay ka nasayat nga rod manang. Umay kag na ije balayan Pumanaw ka dito yan, remeng. Berteng! Apay! Akin irek di tabumpunagam. Day, nagawit ka mo't gaya manang. Irek din san Sibiyaw. Ibilag ko kanaw. Kaanaw asimbangpot ka. Hindi na minsan nakalman. Manungay mo, titangdan mo ngagbumbunag iti irek. Awan manang, ta libre mo ti panagnaib ko iti balay da. Na? Apay! Tay kalkalapaw mo ngamin ngay. Ay na, nawas out iti nagbagyaw manang. Kunak atarimaanag inyo firmat ni Insan Sibyo ti balay na. Isa nakipagnaida kun akadakwada. Kahit di da kasuswilduan. Saan na masapol manang ta libre mo ti kanak iti balay da. Nalabas mo dagita tattao. Ikanda ka kumalatamot iti kwartam Ikandag mo iti pagmeriendak no na duma. Paghalo-halo kas jay. Ay pumanaw ka ni Jebalay da. Taumay ka nagnaad di Jebalay. Ha? Alilaan da kayo mo't unay. Nakakaasi kayo mo't akakabsat ko. Itatada kayon diti balay Berteng, kanremeng. Saan kayon ngagbalin nakakaasi iti balay dagiti kakabagyan tayaw. Hiwan amanang, agyamang kami tada ka apakikabalayan may. Ang kakabalay tayon nga kakabsat. Kawan basta nuan niya ti matrabaho dito, agtitinulong tayo. Kanuad damakan, saan abanat. Suruan tayo, taginaw, ta saan tayo mabaknang. Wala manang, sa anak mo't anarawot. No, ada may sa kilo alitson, umdasan kanyak dahit Ay na, dayta may sa kilo alitson, masida tayo dayta itidwang aldaw. Ay, pasensya kan amanang. Tanghaisi ka tinakaadal, kan agpinpensyon ka. Anong sanda kami apakanan Wan problema dita. Basta agikin nawatan tayo akanayon. Dito yan ti pangikan nyo kadagita, babaros. Ipaigid nyo paila dito, Day, manang ansay. Apaya nagpabunag kay ti darat kan simentaw. Wan, taday paramid ko, Berteng. Katulungan da ka mga ramid. Datayon ti mga ramid tapno menos gastos. Isupay ti panangdan tayaw. Sigud mo ta karpintero ka. Iso datayon ti mga ramid iti daytoy. Agpatulong tayo magkiditi anak ko Barang agawid ang tanay. Manuman ng aldawan na sana nagawa awid di sursurando ka anakam.
Anya ti aramidin tayo ayan, nanang. Agparami dakit ti talo a pansyon dito asidag ti balay. Anya, pangusaran niyo iti talopan tiyon. Kapangidulinam to kada kaming agkakabsat Saggagaysa kami iti pansyon. Anya, ay, agkabaw kay samat ta, nanang. Di kay pala natay, nagpaparamid kayo niti kasta. Kahit, anyat kayat mau, uraya mamatay kamay sa kagparamid. Adang arod kwarta mapagparamid mo iti pangidulinam to kada kamay. Ay, ibat tiyandak iti kwarta, Ay saanan? Patpatsam to kak. Sigurado matla pagbartag mo ti maitid kan ka kwarta. Apa talungay? Katalo kami mga kakabsat. Babakit kan lalakay kami. Kasi mo dagiti baak akakabsat ko. Awan mang tulong kadakwada no di syaklaan. Baak dapay mo nga road. No kaya mo mga ramid tayo mo taniti parakan ka. Ay, saan? Apay, mataya ko na ya. Kasla maidaras ti ipapatay no kasta. Da kayo lang nga. Kadakan ka ano di mo kayat. Di ka kagyaman ta da libre pa kay dulinam. Siyak ti aggastos. Di nga rin kayat. Di da man iramaraman iti dahi tananang. Kan ada pa panak. Di ka rumwar. Tumulong ka no kunak, tumulong ka. Damat sementeryo apa kay dulinan yun umatay kayo, nanang. Ay, jak kayat ijay tadayaw. Kan jak kayat ti adu ti kaabay na. May mayat dito'y, taga-abay kaming agkakabsat. Sa bagay, adumat tanti agpapaaramid iti kasta. Nang runa dito'y lugar tayo. Kawan na, kastanti uso dito'y. Wen, ngamsada la agaramid iti pansyon no natayon di tao. Ngamda kayo, si bibiyag kayo pa'y laang. Nagpaaramid kayon? Wana, tamakitak pa ino niya ti itsura ti pansyon ko. May bagak ti design akayat ko. Kasta ti ka nga to na, manang. Wan, may mayat no medyo na nga to. Tapno saan da abad-abadakan. Kasano nga ti kaadayo na, manang? Ay di mo unay yadayo pag-aabayam. Tapno agahabay tayo to. Siyak dito akin ni guide. Jak kaya ti maiting nga. Takas ladyak makaangas no kwa. Awan tumot angas tayo no may karga tayo dita. Ay, ayunan niya. Angam basta. Jak kaya dita tanga. Si kantulat ta ditaan, talalaki ka, berteng. Awan di adim ija balayaw, lerma. Awam met nanang. Di pa'y simbang pataya. Sampay nga road. Makalawas na dinagaw awid. Makapadanag mo da tao. No siyak, nairwama ko nanang. Adan to pa'y tayo dandan ni makabulan san to agawid. Sursura na amin nga inuman. Unay mo da taon. Pagdandanagan na ti kabalay na. Uray ko mano'y baganan no sa dino tayan na. Awan mga min cellphone na. Ila ko na mga min ti cellphone na. Wen nga rod Kanayon nga'y gatangak. Kanayon na mga ilakaw. Iso ajaking gatgatangan nun Ay, di pa'y lang amin mga asawa, bareng ang talnan. Asino mo ti mangayat kan kwa na ngay no kasjay mo taramid na. Sa bagay matkit di Ala, sumangpet tulat tananang. Di kay unay ang pampanuno, tapno di kay ma-stress. Adala siguro day jay ti balay ti barkada na. Nakasaganan ti pa kay dulinan tayo nga agkakabsat inton matay tayaw kabagis berteng. Wala ka ba, guys? Medyo dakkel mo tinagastos ni kabsat ta para ti dayjay. Nagdadakkel mo ngamin nagidya pa kaidulinan tayon tao. Kastama ngamin ti kaya ni Manang Anseng. Tapno saan da kano ang mabaddakan. Wala. Iso mo tinagastos di iso ti masuraw. Naimbaglaangan tasaan nagbaliw ti kinaman nagtulong ti kabsat ta. Pampanunutan na malatapi man ti agbalin ang masakbayan ta. Masyang ka na ta, tagpadatamot ngamin nga awan asawa na. Wen nga ron Di na ngamin sinublian dyan nobyok ang nagabrod. Iday, inururay ko pa'y mga ron iti manuatawan. Nadamag kulatan ang asawa gaya man iti sabalay. Malipod mo't linukulak ti kakaiso na anubyak. Diya akong nagaram iti sabalay. Ta mabuting ako na malukaw. Nalakay at mapasakitan. Nagrigat. Ay, wang nga ron kabagis. Agpadata nga imbate, dagiti kaayan-ayat na.
Ay, nagadaw akar karina. Ngam awa maoray maisa at tinungpal na. Ay na, malagip ko man ang tinapalabas. Makalwaak man. Lipatan mo tinapalabas. Nabayagan day. Bakit kang lakaitan? Isa pasit lang ang tinapalabas na kita. Wun matkit di naipalagip lang amin. Magawidan ti agluha. Ay na, Jenak ko, yan! Di manang! Apa nga ta? Ay, umay ka! Asit ganta ti kapsat ta! Ayat sansangitam manang! Imawag ni Lerma. Nasarakan da kano ti bangkay ni RJ ije mordong tirang tay ije balasew. Anya! Apay, anyat na pasamak iti kaanakan may manang. Dinangranda ka no! May tabunan ni RJ inton bigat, Berteng, Remeng. Huwag nga rod manang. Jak kayat amaya dayo ti pakaiduli inanda anak ko. Isa makipagpakaasi akada kayo Itad tayon ti may sa pansyon ken nga RJ. Ay, katuan naman sana problema na ita. Anya ti itad ko. Jay kukwam Berteng, wano jay kukwam Remeng. Ay, kumporme ay manang. Wen, kompormilatan. Dalawa sino ti umunan to amatay kada tayaw, kompormin tumag ti pakaidulinan na. Nalanga rod. Pasensya kayon jak mangamin namnamaan nga umuna ti anak ko amatay. Wen nga rod biglaan ti ipapatay ti kaanakan may. Nag-order ka tapay ti arak. Ritaw, taray. Naibusan tin inuman ta. Taray. Nabartekan pare Berteng. Agawig ka din. Itulog ka ni Jabalayo. Madam na mapa. Agisat takid di may bare. Kaisura nagkita ta. Itala nagkita ta. Kalpasan ta adaw at away. Ita kala kami na nag-awid ka. Agisat takid na bayan di panagin ni istoryara. Ituloy tanto tagin istorya. Inton saan ka mabarte pare? Na, amok ti sasawag. Nore na parte ka, ritaw. Alagin rin, ang siyata. Nay, nabartag ka Berteng. Apa yan? Anyat nagbartag ka? Pasensya manang. Nagsabat kami kani rito abarkadak. Nagsat kami basita. Ay, nalahing kag palusan. Nakangir-ngir-ngir ka. Ingkagugas. Remeng, napanan ni Berteng. Awam man nandito'y balayan. Ay na manang. Manipod simbang pa ni Rito abarkada na saanin ang matatao dito'y balay di kabsat ta. Nagkuyog naman di nagas ni Rito itay. Anya, papananda ka numanangay. Ay mapanmanan sumok mo iti arak Ay na, una yan day tao. Kakaisuna nagbalbaliwan. Ngam isublinan sa man ang tisigod nga ramid na. Lakit di Sama lang nagbalbaliw, idi nagpukaw ni Rito dito'y lugar tayaw. Gam itata nagsublen, rugyan naman ang tiagbalin nga Berteng, kastam kadilatan. Inaldaw kang agbartag. Kaya't mo na yati matay adagos. Sana bali manang. Adamat na nakasaka na pakaitulinak. Adamat pansyon kaon. Ay na, saan pa asigurado no adako kami jay. Tadudo lang ang tinabate a pansyon. Marik-rik nak manang. Sakto mo na matay. Isa sigurado tayo may sa pakaitulinak. Sarda nga mong tagbartak, Berteng. Naklakayan ka lang arudan, naginom-inom ka pailaan. Apay, pangalalami ti kwartam paray. Nagadwa ka na yun ti kwartam. Ornong ko, itinapang ko nakitigilan pare. Yung mangipate, iti
pagpaaramid ko iti pansyon ko. Ha? Lukas na tuladam mo't di kabsat ka. Nagpaaramin iti pansyon mi atalaw ng tuduan tayo na batay. Mayat kidi atigas niya bare. At least, saan to ngagproblema ti mapanawam a pamilyam. Wan mat ka diya. Alam, agpautang ka man pare. Ay, sorry pare. Ngam, jak agpapautang iti awan collateral na. Uray lugan wano daga no iso. Ah? Awan bandaga kan lugan ka. Alam, ada ilakok kan ka pare. Anya nga dito nga ilako, pare. May bagang orasyon na naansing. Natayan niya amang ko arito. Ala, kasta aya. Apay, anyat impatay na. Natake na na. Ala, ako makipagladingit ka. Nagyaman anak na na. At dangamin nasa unitatang kada kami nga anak na. Nagatang ng kanutay may sa pansyon dito asidag ti palayaw. Nay, awang may laklakok kang kuana. Ni Tata Berting kano tinangila ko na na. At nakasurata na nagpinirmanda. Anya? Ay, ladingitak barok nga saan ni Berting tinaggastos iti dayjay. Isungawan karbangan na mangilakaw. Tasyak tinaggastos. Isublik lang ang timbayad damayaw. Ay, pasensyakan, barok, Unay kamutan, Berteng. Anyad na pampanunok mo, takas na teraramidam. Sorry, manang. Laklakayan ka dag pampanunot. Imbis nga daw saram namatay ka. Ingka kay laklakon tapansyong mau. Sorry, manang. Gapo iti kasta ngay naramid mau. Jak ito dan may sakang ka. Kukwami lang ka ni Remeng. Apay na ay? Dayta tiga nabam. Di ka nga minagpampanunot. Makamu ka maangag parami di ti pa kay dulinam tao. Ay na! Mananganseng! Ni Berting nga kabsat ta! Nakasalungay nga yan! Apay! Isumot la Jack Marieng! Di magaya magang-angasan! Tinasayat! Itaray tayo ospital! Parang may spalpay ti kabsat ta! Natayan ti kabsat ta, manang. Naatake ka no. Kas malakan ni pare rito, ti impatay na. Ay na, Berting ayan. Una yan, taimbati na kami, mata nakakabsab mo. Sorry, no nasermonan kay ti kalabas. Sorry, kabsat ko. Kasano nga'y manang. Ipausar mo malakan ni tay may sa apansyon. Kunang mga awang kukwa na ijayan. Ay ka, ipausartan atay maysa. Imon unamatan. Tinabati nga'y. Asino nga'y timangusar? Ay ka, no asino ti umuna kadata di iso timangusara din ko. Anya, kaasing nga ron tay mabati amanang. Awan to ti pakaydulinan na. Saan natamad siguro abay-bayan ni Lermang anak ko. Ganda giti nagduma pa akakaanakan ta. Di damat siguro ipalubo sa santa maiduli na nasaya at kabagis. Katita bakante pay laang tinabati a pansyon a pinaaramid ko. Kat no asino ti umuna ka na kami ti kabsat ko, iso ti pakaydulinan na. Ngam kaasi ti Diyos, napiksa kami pay matlaang hagkabsat. Kat ti pagyamana kiti apo, awan sakit mi. No adaman marik nami iti bagimi, gagangay la sakit ti saka, sikat kan basit a panateng. Kat no yat atidog pa ti Diyos ti panagbiag mi, pagyamanak launay dayta. Alakastan, tigayem mo, ansing. Ala gagayam, di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali manan nakapadasan, dito'y drama tayo.